O te whaatalo whātu le nei tai au mā lole folau, alo mai o Talafolo Radio Samoa. Pito isi waila au fo o le awha atupe le whamek, e se ele isi lua ma o le ape ne fiti e le whaitau wafe o tangata kiwi. O waila au fo e mō ngase o le whatu ngao, leukemia, waila au mō tangata e ti ngā ina manu anga mai mū ma olo i whale mai, ma isi mō mai ti ngā ina. E se mai waila au fo nei, e iei fo i le isi lua o le awha alau tele le anga waa, ma e au ngā lea mo le kānesa o le susu, ngase ea a fiai pōna iwi, ma isi a fiang o le osteoporosis. O se tala fia le mawhaiona au mai i whamek, ma wha atupe o waila au nei. Ma o le asa mua le masina a sawe au mata wha atupe ai. O isi wha atu a maue le amatanga o Februari, ma mati o le tausanga fō. Ua mōlia le tamau atu o ia na ia ave wha amalosi nisi o tangata sai le whale tupe i roto rua na nafi. La talata le tu lai whai le fiafi na tupu ai mo le whale tupe le B and C di le o ngā tutonu le taulanga. Pe ama le tu la le ana tau fiai e le ua mōlia tangata sai le whale tupe e au fei manise le au whai ngā luenga. Ma pe ama le toe se 10 minute le 5 ai toe wha sa o loto uma. I reporti o le mea wha afta iai e le i ai se isi na wha amanu alia. Ma o lea na yeile lango i lea teimi mō tangata a fia. Mai le polesilo le whale tupe i tala TV tasi, pau le lango na fia ele i ai se isi nā whai na ma olo o sau ngā le mu uma. O le tolus fulu 5 tausanga wa mōlie tula i lumo le wha amsinonga wha i tū malo i le so, ma e le tasi se mōliang o le ave wha amalosi o lo o tu ua i ai. Ua whaia nei se so enga pe ai se awa to a tele i whanau lea o onga a ni usila wha atusa i si atunu. Ma ua so enga le Official Education Review e ui o leana a fia o ngā whanau o nol COVID-19. E iaia a fianga i luma atu a o le isau. I le vao le lua fesfulu 5 ma le lua fesfulu 8 na pa u mai le fitu se fulu pasene i le 5 pasene whanau. E o ia onga i aso uma ma ua pa u wai tele ni usila pe afa atusa ia Ausitalia. Le e fitu se fulu tolu pasene ma Peritania i le valu se fulu fitu pasene. O le fulu fa pasene o mātua i le o popole tele le misi o le vai aso atua e tasi o a onga whanau tatonu le kuata. Ua sa wai maletala mai le ofisa mo o mia le whai o se suinga vave na iau na i whanau i a onga. A toa ma le whaata ua o le mata whai o ia mātua. O le toa tele fo i o mātua ua ave le wha mua isi mea. A o le lua vai tolu a sili atu le tu o whanau le whale va a isi tamaiti. E oi wha lave wha le ainga. Tua ngia wha le anga nuu. Po o le o fo i ta whaonga. E se mai le whaata malo o mātua o nisi fo i o whanau e le o fio i a onga ona o le lava, bully, a toa ma le fia i whai a onga. O le telo nei a fianga o lo pa ule i lunga o whanau Maori ma Pasifika. Ua lewa na tatau na whaia se ngā o inga vave le Reserve Bank i le inflation ai ele i o i le mea waiai nei. A o alualu pe i lunga le tau ngata o le soifuanga mātili sawa i lalo le malosi anga o le tupe New Zealand. Ua sau le reporti e iai sasi o le whale tupe mai tu ua mo o mia o na whaale leia. Se lau se fulu lau pepa le umi o le reporti o lo mia i le i unga o su enga na whaia. Ma ua sa wai sa tatau o na vave si i le official cash rate po le OCR e tau fio fiele inflation i le lua whelua tasi. Nau o fo i le reporti le polo kalame o le lolomi o tupe wha au popo. Ato e tepa ia me o le tausanga te aluai. Na valo i le Reserve Bank e lalo mai o le lua pasene a le uma le lua whelua tolu. Le maua lunga le inflation. Peitai, o le wasau wha i le fitu tesi lua pasene. Ua toi tau tino le whale tupe sa te tau lavo na tau fiofi, ma le leila na wha asoa i le pule o tupe o lo wha ta amilo i tutonu, o le tamau a ingo a New Zealand. E iwa isi tu e mo o miele wha le leia wa au mai le reporti, ma o le Reserve Bank foi, le ana tele na whaiti o ina i tua ngai wha apele to a telo tangata, e iai to mai wha apito e le maketi ma le tamau a inga. Ma tala muli, ua mo o miele wha awhai ngō fio na malama o tangata i wha amtalanga i tu ina mai e whale tupe. Whai mai le malo, o le ātili wha alele ai tupe teu peitai, o se suinga i wha ato atau nui leisi lua tau sanga. A o tau mawhai ai a wha awhai ngō fie, sau no le Minister le Commerce mo Consumer Affairs, David Clark, e na o le whapa sene o tangata, e mua ilo ma so e wha ato a whi wha atau wa iai. I le taimi nei, o leo lo o e whale tupe le malo si anga le telo wha amaumaunga, e au fie tu lui mai si e peona sau no le Minister peitai, e le o langolango ina e nisi o tangata so e le manatu. O le tau mawhaingo lo o finau mai aina malo o le whaia leo le open banking,
le o loo maua paanga fale tupe au se talia fa apea peritania. Tala na le tai au, manuia le nei aso.